paborito tayo a barangay captain ni Kapitan Enteng. Aw, at iti pagpalingkem tuyang. Thank you, Badong. Mangala ka ngamin iti ikubag mo Wino anya dita na mabalin mo pangikargaan kadagiti katangam. Isupay agatangam. Wan. Kompleto ang data in listak. No adatisan ana ilista. Inayon mo latan. Okay. Anya nga oras sa makaawid kayo ngay. Depende no anya ti bagada maribanang kan marikwanang. Agawid ka adagos Depende kunak mo. Sino nga rod taglutaw? Ay kat sa nabali Tadapay mat nabati nga inapoy konsida. Ano samlak tanday jay. Banag. So, anya ti importante agatangam. Iso ti katangam Sa anya laditan. Wen, amok dayta. Ano? Ikan? Inteng, awan la ka din ti inayon mo dito'y kwarta nga inted mo. Ay, kwa. Dahil talati maitid ko dungo. Ang adda ko makayat ko agatangan ijay mall. Awan nga ron kwarta. Iso ati iprioridad mo agatangan. Kanda giti masapsapul ta. Importante ti makan. Ala, agpaili ak nga rudan. Tain na kun makitsenda. Warog, asino tinakapila? Siya, kantay. Ala, intayo nga rudan. Tagpasentro kami nga agkukumaray. Wan. Agpasentro kami at talaw. Sa dino ti papanan nyo Ay mapang kami agpalingkay. Agdiretso tayo nga roda ni public market. Awen, kwarog. Uray si ka na nakwanang. Mapan kamot lang agpalingkay. Saan, Kwarog? Inaklag-relax ka nag-shopping ije sentraw. Ay, no kasta, saan ka nga agpalingkay, marikwanan? Saan, Maray? Mapanaklag shopping, tanaka-sale tila ko da ije mall ita. Kasta ka day? Siyak ti sumurot kin ni maribanang. Ay, no siyak, naskan nga agawid ak adagaws. Tagluto ak iti kanan ni Inteng. Ay, sayang, Maray. Sapay adutin nagmamayat ala ko da. 50% off. Makatipid ka. Ay, awan mo't lang ti kwartak, Maray. Igatang ko lang iti pang kusina mi ti inted ni Inteng. Aw, kasano nga raod? Ang tutong-tong kayo kadipay. Wanaw, lumugan kayo, tayin-tayaw. Ay na, nagmamayat gayam ti bag-ala ko dito'y mula. 50% off ko naman. Iso na lang, tamay sala nga pag ti kabailak agatangan. Takurang mo ti kwartak. Ay, nembagpay ni Marikwanang nakagatangan iti talo ang nginaon abag. Nay, marituyan. Itay pa kita-kitaan nak Ay ko ngamin maray. Nagmamayat ngamin dagitabag a pinilem. Wen Maray. Si Kangay. Nakapili kan iti bagmaw. Saan pa'y nga ron maray? Nagpipintas mo't ngamin dagitabag ala ko da dito'y maul. Yak makapili no anya ti alak. Pilyam nga rod tayo design nakapkap na kam Wun maray. Mapanak man ijayan ti sapatos kan sandal. Ang mga nod na magustuhan ijay a design. Ayaban naktulangan ano nakapili kan, Maray. Ay wun maray. Sige lang. Itay pa'y nga orayek ni tuyang diti paraangan may. Awan matay. Ay, itay pa'y alas 12 ang nakaawit ni Marikwanang. Na maging gaita. Awan pa'y ni tuyang kaw. Pasit mat lagi listak agatangin na. Tatabataw! Nay, si kamot gayam kwaraw. Umay ko lang ito dahito'y kamatis kada kayaw. Amangan no, damot bayad na data. Awan, libre dahi tao'y. Ini ka kamot lang dangkal. Nay, alain yawn. Sayang no matadaal. Agyaman nak ako araw. Ay, dahito'y manlaangan kamatis ti sitaat.
Awan pa'y nga men ni Tuyang, saan pa'y asimang pa'y? Ha? Saan pa si Mang Bag? Gatuwain, itay pa'y nga raw nyor oraya. Ay, saos. Ang mga no pinag-shopping ni Nana Tuyang jented mo apagpalingki na ko ma. Ha? Shopping? Wine. Simurot ngamin ni Nana Tuyang kinikagawad ko anang. Mapandakan wag shopping. Tan nakasail ita ijay maul. Anya? Kasano ngayon na itamari tuyang? Diyan magayam ni kabadong apagpalingkim ko madya pinag-shopping mo. Wen nga rod maray, sigurado ang makapungtot dayjay. Numaamuan na pinag-shopping ko lang ti kwarta nga inted na. No apay mga minaginastos mo pa'y laeng Nagmayat nga rod day ti bag-aginatang ka. At dabaro apag mau, ngam kagura na kanton ani kabadong. Ay! Adan na panunot ko nga aramidon, maray. Anya day tangay. Si kapay laeng ti mangidulin iti bag-aginatang ka. Tapno saan ang makita ni Badong. Naa, kasano nga no may raman nakakapungtot na. Siya kung ti makaamoy ti day tamaray. Basta idulin mo day to'y bag-aginatang ka. Nalangarod. Ikargam dito eko bagkon. Ay! Thank you, Marikwanang! Apa narabyan ka? Ay, kwa Badong. Ayan niya dagiting pagatang ka. Ay, kwa nga main. Napukaw ko ti kwarta pagpalingkik ko ma. Aha! Napukaw no pinag-shopping mo. Napukaw nga raw. Day tati makagapo no apay anarabyanak. Tabi nirbiro ka. Ang jakmat mabero kan. Sapay pang abastuta day jay ti may sabulan. Ilakotan aji ka kaiso na kalding ka. Ay, saan? Saan ta nga ilako ti kalding ta? Maibusan ti bagasta. Pangalaan ta nga iti gatang ta. Ay, pinanunod mo ko maday ta, sakbayan na pang ka nag-shopping. Kat kadwang pa'y damari makwanang. Amaw, kagimatang kay tibagmaw, kat imbatim ijayan damari kwanang, tapno saan ko makita. Kasanuan na amuam. Hindi mo saludsudan, no kasanuan na amwak. Song batam kiday, no pudnowin no saan, tidamdamagat. Ay, uon. Inggatang ko itinginginaan abag ko di kwarta nga inted mo ba daw? Naa, agpampanunot ka ka dito yang. Sa dino nga rodan, ti pangalaan ta iti igatang ta iti kaninta, para iti may sabulan. Amom lang nga rodan nga yung budget ko da dya kwarta. Mapan mo pala yung gatang iti komkompormay. Apay akas na tilangam ngay may dito'y balay paray. Adda parikot ko, pare. Taga pa kayo manan ka ni Marito yan? Uwan, pare. Kasanumat nga, men. Inggatang na itinginginain abag di inted ko apagpalingki na kuma. Ay, kakaiso na day dya kwartami, pare. Manan? Saan ka di ginastos naman ang idinaminsan? Diinted mo apagbayad na kumaiti utag yan. Uwan, pare. Nagsakit tinakam ka. Tatangdan ko day dya nagkabitay. Sa ita, inggatang na lang itinginginain abag. Ay, inkarkarigatak piman tinagurornong iti manuabulan, pare. Ay, na panunod ko nga aramidin paray. Ha? Anya nga data? No maibos ti bagas yan. Saan ka nagumatgatan? Ha? Ay, agkapsuta kung ano sa anak amangan. Umay ka kapi si palay Ay, pudno, pare. Uwin! Ura saan ka nagumatang iti abas tuyaw. Padasan mo't ni Marito yung trabaho. Iti kasta. Marik na natirigat yung birok iti kwarta. Naibos mo't gaya mo ti bagas mikin ni Badong. Awanan ti mailuto. Tuyang. Itay pa aming mingmingam day talata. Apag ikarkarganta iti bagas ta. Awan mo't gaya mo ti mailuto, Badong. Awanin at maramidan ta. Anya nga raw, pinag-shopping mo mati kwarta ta. Sapay mabisina ka. Naimbaglatakin ka atuyang. Takit kita lang day taginatang mo ang inginain na bag. Kat mabsog kan.
Kat siya ngay. Ay, mapanak pa'y ijay ayan ni Marikwanang. Anya taramidin mi jay? Inak umutang iti bagas. Uray may sakilo laeng tailugaw ko. Anya ngay ita, tuyang, nakarignakan. No saan mo kuma pinag-shopping ti kwartata, adda kumabagas kan na mas asidaan ta ita. Nga manya ngay, nagtangkan mo ti olam. Ay, pasensya kan abadaw. Pasensya kan, badaw. Kanayon ka na tanakasta. Dumawat ka iti pasensya, ngam di ka matngarod agbalbalew. Tunggal at na may gamam akwarta, agagatul ka mga gastos, o reno saan mo da kasapulan, gatangam lata. Saanan ang maulay? Ay talaga saan na maulay tuyang, tano adda kwartak, di kan ik-ikan. Inkarkarigatak day nga inur-ornong iti mano abulan, mapan mo lang ingatang iti bagmaw. Apayakit kita matlatan day talugaw. Kasladyak kabailan ti kastoy pa nagbiag badong. Lugaw ang naasinan laeng ti kanenta. Ay, saanan ang nasustansya dayta. Di ka katagyaman, tada. Alaki din. Mangan kan. Anya nga tanumapanak makipurdiya. Ha? Ay, nasaysaya at manan atuyang. Mapanak to man ijay ayan ni Marikwanang. Amangan nuad da ipaaramid na. Ay katuan padasim ati mapan. Angam na awan ti ipaaramid na. Mapan ka agbunag iti bataw iji karayan, ta itulod mo iji balay da pari inteng. Ha? Kasladyak mo't kabailan ti agbunag. Kayat mau tilugaw akanayon? Ay saan? Naumaak nga rudan. No kasta nga raod, agrimidyo ka. Day tala na materialan na banag tamaw. Soft drinks man, Marikwanang. Kandwa abalkot ti tinapay. Nay, nagadumot tan. Merienda ni Marituyang dayta, Maray. Adda ngamin iti balay. Agbumbunag iti bato. Kabalan na ayat, agbunag, maray. Ay kat no addan ti nga pulo adadakkel abato nga imbunag na iti balay. Ay, kasi mga rod ni Marituyang, ano kasta? Ay, pinag-shopping namot ngamin ti inted ni Pari Badong, apagpalengke na kuma. Ay, winan niya. Bag ti ginatang na iday. Diyak nga rod amaw at ipagpalengke na gayam ti pinaggatang na itibag na. Namuak lang iti paawit kamin. Ay, husto matkit di Tapno amo na ti rigat ti agbirok iti kwarta. Wen matkit di Maribanang. Di ka di Marituyang di matanawak nga di paraangan niyo? Wen, isuday jay. Apay nga yakas laki mutong mutod. Kimutong talaga ni Marituyang. Ay, lugaw anasinan ka no nga mintikan kanendakan ni Pari Badong. Awan tinateng anayon na, wano karne. Iso akurang ti sustansyada, Maray. Ay, iso mo ilagayam Mas daawak. Sagay sa akilo abagas laang ti ginagatang na diti tersenak. Ay, nakakaasipay. Ay, ngimise ti igidagiti mata na, Maray. Saan laday ta? Kaslam matumba pa yun numagna. Ay, kaasya talaga, Mare. Win ala, itad mon tigat-gatangag. Tamapan ko pag meriendaan ni Marituyang. Ay, ang mga numatumba pa'y day-chay. Nagadumatan ti bato diti parangan yaw, antay. Ay, wen, kwarog. Binunag ni Nanam Atuyang dagita. Anya? Nagpigsa nga rod ani nanatuyang. Takabailan na nga isang pet dito'y balayo dagito'y nagdadakil bataw. Inananusan na Tawanan ti igatang da iti kanenda. Awan pa'y matiswil daw ni Pari Badong. Nusan kumangamin a pinag-shopping ni nanatuyang ti kwarta nga inted ni Tata Badaw. Di saan kumamapasamak ti kasta.
Ay pudno taimbagam kwarog. Kat no sana pagtrabahon ni Pari Badong ni Marituyang iday. Ay, kasi nga ron kita ni nanatuyang. Ay, panagpunak. Mayat matlang tikasto yan napasamak. Ha? Nukasta, maragsakan kayo ang makakit-kita nga grigrigat ni nanatuyang. Saan nakasta kwarog? Ti kayat ko asawan. Nasayaat ang napasamak ti kastoy. Tapno agnakam ni Marituyang. Kan mapadasan na tirigat ti agbirok iti kwarta. Ay, kunak lakit din no niya ti kayat yung asawain. Sika talaga kwarog. Ngala, umunag kan. Amok akapimanan ti gagarap. Nangalami ti kwartam ngay maray. Ay na, inted ni Maribanang. Nga may nagbunagak iti bato a pagkabiti da ijay paraangan da. Ay, nasaya mga rod ano kasta. Iso na lang tanay kimutong kamatan. Ay, wan nga rod maray. Ay, wan gayam. Ang mga nukayat mo agatangan diyang nginginaan abag kao. Mano pang lako maaya. 5,000 laang maray. Saan ko nga inus-usar day jay? Awan discount na. Sige, 499 nga rodan. 4-5 at tagatanga ko. Sige man lang ay. Jak kumagatangan ka. Ta adupay laang tibag ko. Ang masyanak ngamin kang ka. Nay, ay, agsapa mo't gaya man. Anyat orasan ba daw? Alas 7. Ay, saus! Ay, naskan nga inakon agbunag iti bataw. Isupay nga isukat ta iti kanenta. Ay, anay. Nene, apay adi ka matan makatakdar. Ay na, ay, ba daw, sa anak mo ta na makatakdar. Ay na, anay, nagsakit mo tibag bagitan. Mano ayat binunag mo abataw da pari inting idikalman. Nasurok abaintay. Ha! Ay una yan! Sapay nagdadakkel dagi di abataw. Wan nga road, ang inan ano saklatan uray na dagsaan. Tinapatag at da isukat ta iti inapoy kan na imas asidaan ta. Ita. Amo mo tirigat kaw. Makikabkabitay kan agbumbunag iti bataw. Tapno lang ada igatang ta iti masapsapol tatuyang. Ay, wan ba daw amukaw. Kat manipod ita. Saanin akum kumpurmay ti pangigat-gatangak iti kwartata. Ay, adala kaunti agtipay. Kastaan na natoyang. Adalum ti agtipid. Nuan niya ti kasapulan nyo, iso ti un-unaam agatangan. Ala sige! Ditong tinagibusan ti may sapay aparang. Dito'y drama tayo. Kapitan Inteng. Insurat para iti radyo ni Charlotte Leteselo. Ken iti direksyon, Virgie Puglay. Musika, ken computer recording technician, Dante Martinez. May sapay asagot kada kayo, ti MPBC Drama Production Center, iti DZWT 540, ken daytoy ng estasyon. Agyaman kamay, iting kay panagdangan. Kapitan Inteng. Ay. Apay ka di manan. Sinay ka, sinay. Adala ngamin malagip ka pa daw. Anya nga minday ta. Ay, Pebrero man kaya mo. Kahit apay no Pebrero. Bulan dagiti puso. Iswa. Anya. Agdate ta ko, mama. Naa. Wano sagutan na iti sabong kan chocolate. Ambisyosa ka matabakbakitan. Day tapay laeng ti pampanunutan. Wuna,
Tapno ma-feel tamad ti Valentine's ako nada. Adula amin. Awan to pa igatang ta itinaimas asidaan ta. Day tanto laki din. Date ha. Nay, Chief, nakabis ngay kamat. Rumwar ka kade? Umayak ko mamakisarasarita. Inton maminsan taon, Jipa. Tada pa panak. Mapan ka makidate. Wine. At nakabalinti nakabalasang ijay ilay. Ay, imbag man, Chief. Ay, umayak mo ta. Sige ha. Umay ka. Ngam si kati chaperon mi ha. Tawan mat partner mau. Wen, basta umayak. Anya ngay ti amom, Chief. No adamot ti masir patak ijay abalasang. Ay kato na. Alang araw dan, Chief. Intan, tad dumagas tapay ijay balay. Tainak mo't agpalas Mangibayag ka. Saan? Sukataklaan to'y t-shirt ko. Nay, marito yan. Tricycle mo ni Kwarog di limabas. Kani Jupit di kadwana. Nakapulis da. Mapandan sa mo makidate, Mare. Oy, marito yan. Itay pa asuman na uwak dito yung di ka magtagtagari ditan. Sakit adayo tinakay turungan dagita matam. Kasla da pampanuno taman na unag. Marito yan. Kasasao ka. Na. Apa nagrungab kamatay. Ay, marikwanang nasakit tirik na. Kaslaan dadagaw amang tutudok iti puso. Naa. Apa ka sa tibagbagam. Ay, marikwanang. Di na kunay ayatan ni badong kau. Aw-awisak ngag-date kamay. Nga makaungay. Ay! Nagsakit ti pusok. Nagsakit tirik na. Kasladya kon kabaulan ti sakit marikrik nak maray. Panagrik na katawanan sir-sirbi ti amay. No si ka mo ngamin, Mare. Di ka man nagsangit-sangit ditoy. Tama nga malas ti itdanday ta dito tersenak. Unay kamutan. Madududog lang nga rodan tirik na kastapay lati bagama. Ay! Masuronak nga raw. Siyak ka ti pang ibagamit ti kastan katamom nga awan na sawak. Ayunan niya. Awan ka di imbagbaga ni Marituyang ken ka, Maribanang. Awan ba't maray? Apay ka day? Ay na, ima dito'y di kalman. Nakasapsapang o may agrong-rungab. Na, apay ka nungay. Kunana, asaanan nga'y ayatan ni Kabadong. Apay mat, anay baga na ti kasta. Gaputaw awisan na kano ni Kabadong nga agdate da. Ngam sa ama kayat di maysa. Nasakitan siguro mo di bakit? Iso na laos ti panagsangsanginan. Ay, kaasimot jay kumarita. Ay, inkuriman siguro ni Pari Badong tinaalas nga ugali na. Siguro Angam ti pakasurunak. Siyak kat ti pangibagbagaan na iti parikotnan. Amo nang awan na sawak. Anya nga iti may balakad ko. Badang, Apay ka de. mabalin ka day asakluten na. Anya. Adula amin day ta. Bakit angkat? Aglamlambing aklain mo. Gaputa ay ayatin ka unay-unay. Nagadulaki din niya amam. Ornusin man ki di na kita buhok ma. Nakagulgulaw. Kasila di mo sagsagay sayan. Ay, unay ka na yabadang. Payaya kasta ka. Na, Iparparik naklangarutan ngay ayatan ka. na, Gamdi mo pa imarik na. Maribanang, kumusta kayo kin ni Kapitan?
Ay nasaya at mutlat ta Mare. Uray kanayon ama kumikom ni Enteng ija barangay hall. Nadungulap ta kanyak. Kanayon nakasagutan iti chocolate. Wano anyaladitan. Imbag kayo pa'y maray. Ngam ni badong ka. Ay, pulaos adi na maaramid dayta. Ha? Di nakpay sinagutan iti chocolate. Wano sabong lakuma, sipod nagasawa kami. Uray sabong lakuma ti karabasa. Taisumo lang ti dengdeng kasi daun may. Marito yang. Damagan ka man, maray. Saksaklutan nakakaday ni Kapitan. Ah? Ay, ay katuwan Marito yang. Kas itinakon-akon, nadungaw ni Enteng. Ay, imbag ka pa'y maray. Nagasat ka kin ni Kapitan. Ngamsyak, kanayo nakamasair kin ni Badong. Takasla din akon ay ayatan. Ay, makapawan ganas ngagbiag dito'y lubang. Ay, saan Mare? Di ka agsawi ti kasta. Ayun na yan, tigas to'y maray. Nagkasanga pa nagbiag ka. Ay, pangaasim Mare Di ka agsangit iti nakapigpigsa. Ang mga no ibagada pinasangit ka. Napanam ka di manan. Ijay laeng ayan dagiti kumarek. Unay kamatan tuyang. Imbis nga gluto ka, komporme ti papapanam. Napanak nga rod imutang iti buggo aw. Naibos nga minon ti buggo aw. Ay, Diyos kay, ti kastoy abiyag. Nabambanog lang nga roden da tao ang nagtrabaho. Buggoong pailaang ti sidain. Na, anya nga rod kat iso ti adda. Ay. Ay nabadong, di ka kadi agong ungan. Ha? Valentine's ita. Iso arumbeng kumaasweet. Adulamig. Wen, iso at ikakong ungituin. Hindi ka dito sardi kanan ta. Adulamin dito, Valentine's. Nick. Nabayang. What happened? Why are you crying? Ada kamot gayam dita kwaraw gay. Wala na. Umay ko kumabuludan tilyabi ni Tata Bataw. Ang nasangkutan ka magsangsangay. Ay, kwaraw! Yay! Anyan anagkas ang tigasat kaw. Anya ayat ipagkurkuranga. Tapno mapasamak tigas taw. Jak mawatan. Abay ka day. Apayakas jay ni tatam abadaw. Awan oras na kanya. Ha? Kunak akayat ko laang arik na anti Valentine's. Agungat mag. Kaslaawan lakan ko na tiyamay. Ha? Di na makita ti sakripisyo kan ko na. Di na makita ngar aramidang tiyamay. Kitday tati pagparpari ko tak. Kan pagsaksakitan tinakam ka. Ha? Unay kamutan ko araw. Ha? Hamot lang ang tisong-song batmaw. Ha? Ay, pasensya ka na nato yan. Nakla atak ka dagitim baga. Awan ka diti aramidam dita, Mare. Mapanak man iti barangay hall, Mare. Siyak ti officer of the day ita. Kasta aya. Apay nga minaya. Mapanta ko iti ayan da Mare tuyang. Mapantaman kumustaan. Ayun, anya. Nabayag mo ngagpay so asaanan nga imimay. Napan ngamin ni Kwarog ija balay. Ibagbaga na anasangputan na kano ni Mare tuyang ijay nga agsangsangit.
Kat nakunana, aparikot na ni pari ba daw? Ay, no kasta. Saan pa'y lagayam a binaliwan ni kabadong tipan na kilangan na kin ni Marituyang? Ay, kunak ano nalpasan day taparikot na. Ay, saan pa'y maray? Sarong karantan to nga rod inton bigat. Tapno awam mo ti may bagbagana. Maluman. Dandanin sumangput ni Badungkap. Isang urnusak man ti bagay. Ag lipstick kan ag bestida ak itinakiteng. Bareng madlaw ti asawa kay. Nay, si kamot nga agpaisawn baday. Good afternoon. Ay, di nagmanarakupan to yan napanduga. Apay, Ha? di mo madlaw ti suot ko? Wait, nakita kaon. Ngamawan bibiyang kao. Ay, unay kan ba daw? Lamlamyungan ka lang arudan. Uray nakalinglingot ka. Kasta ka pa'y lang. Nabanugak nga raw. Di ka di makawawat. Nagsakit mo tanday tangar aramidam kanyak. Na, Kanayon lata na kasta. di ka nga rod agsangit Yes, ki kamay. Anyaya ti pagkurkurangakan ka ba daw? Ibagaman. Jak masungbatan day ta adamag mo tuyang. Ato na amin day ta pa nagdram-dramam. Bigbigat, ngam nakapanimid kamat, Marituyang. Huwag ngagpay sumare. Adayo pati na kay turungan dagita matam. Maray, mangmangag na kami kaday. Ay, Marituyang, ada kami iti abay mo. Ha? Ay, anya itayin ti pagpagayaw, maray. Ay, talagaan adagsen ti pagdaldalanam. Absent-minded ka. Ay, wan, mga mare. Jak amo, no kaano nga agpatingga da ito. Anya launay ayati parikot mo. Di ba dung ko nga raw, jak amo no apayakas jay. Di nan maiparik na ti panagayat na. Anya, Oray itala kumamot a Valentine's. Ang awan mo. Ay, jak amo ti aramidag. nungay nga tatasagutam, Mare. Anya nga'y kumati sagot ka. Sagutam iti t-shirt. Wano kompormidita. When mabalin mo't asagutam iti bangbanglaw. Si kanti mang sagot kan kuana, tabareng maragsakan. Wen maray mayat ti bangbanglo. Ang pangalaak nga'y iti gatang ko. Kat awan mo't pulos kwarta. Ay na, di mon pagparikutan day ta. Pautangan kay ti paggatang mo. Kaya't mau. Ala, Marituyang, takadwaan kamat ama pantugumata. Baday, adari galukin ka. Ha? Anya ngay day ta? Kan nangalami tinggatang mau? Ay, amang ano di kwartak matlaang tinggatang mau? Ay saan? Inurnong ko, tapno adda igatang ka. Ala, awatim, talukatam. Lukatamon parigatan nakpailaeng may. Perfume daytoy, badong. Branded daytoy. Kan original, iso ang nakabangbanglaw. What? Regaluan nak iti perfume tuyang? Gaputa Valentine's ita. Ay unay kan tuyang, mangin insulto kan siya mait. Abay asagutan na kiti bangbanglaw. Abay, na ang dudak kaday tapno ikanak iti kasta. Ha? Ay saan? Kaya't kala arigaluan. Iban lang mo day tan tuyang. Gaputa jak kasapulan day ta perfume. Ay, talaga madudog unay tirik na kukumaray.
Saan nga inawat ni Badong jay sagot ko kan kuana. Na, tapay kanungay. Di na kano kasapulan gaputasan mo't anaang daw. Anya. Day tatipod na. Ay, so, mas hair ako na. Ay, akat di ka nga ron agdalupisak dita, amare. Amangan kada sumangpot atao kung makita na ka. Amangan nuan yan tupay ti ibaganda. Nala, di ka nagsangit. Tumakdar ka ditan. Kasla ka ubing dita nakadalupisak. Sana balay. Nabagaan minto ni Pari Badong. Pumanaw akong badaw. Makaambo ka mutan iti biyag mo. Ay katwan ah. Nabanog akong amangaw awat kan ka. Isong agbakasyonak pay laeng ijay ayanti ka anakak. Ay kat mapankalata ah. Talagang awan na nyaman nagayam kan ka. Iso asigay, mapanakawn. Ay kat mapangkalata na. Pare, tulungan lang ka din ah. Apay pare? Saan matanyag subli ni tuyang ko, pare? May kawa ko na. Gabutawan nagluto iti ka na. Katimaga na ba? Namin ikan patag ni Marituyang. Awan na. Nalabit nga aging enjoyin day jay. Iti ayan ti kaanakan na. Impay-payso na matanti pimanaw, pare. Rabraba kaklaang mat-ide. Sulmo. Rayam langan nga agsublin ni Marituyang. Awan mo. Abay tulong ko kan kaya. Pangasim ka din na, pare. Tulungan na ka. Ay, Tata Badong. Agnakam ka kumamot ngamin. Di mo baliwalaan amin a panangaywan kan panangilala ni Nana Toyang kankan. Ala, ano sam nga orayan? Nukano, ti panagsubli na. Ala sigay! Ditan tinagibusan ti may sapay aparang. Dito'y drama tayo. Kapitan Inteng. Insurat para iti radyo ni Ernaline Ansyong. Ken iti direksyon Virgie Pagnoy. Musika ken computer recording technician Dante Martinez. May sapay asagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540 ken daytoy ng estasyon. Agyaman kami iting kay panagdangag. Kapitan Inteng. Badong, Apay. kita eman no bagay ko ti bestida. Ne, bagay mo, Mike. Ay, siya ngay. Bagay ko kadimot da ito'y pulaw kan maungkaw. Ay uwing. Bagay mo ba daw? Sigurado nga umapal dagiti padata a makimisa. Gaputang nginginaan ti kawista. Ay, katwan ato yang. Sigurado da itan. Ayan nga ije sarminta. Damot di talamisaan. Apay aya. Usarag ko matag lipstick kan ag make-upak man. Masyapol pa'y aya, Mike. Ay kat siyempre tapno saktaw ti kapipintasan ije simbaan. Ay, ahap. At ti pumadam. Agpumada ka. Ha? Ay, wan kaya ba niya? Ay, nalipatak matay. Sa dinong ay di papanan nyo kan ni Marituyang, kabadong. Nakapurma kayo matadwa. Nalipatam ka din a Domingo ita, Mare. Mapan kami manen makimisa, Maray. Kastaya. Sika ngay, Maray. Saan ka makimisa? Saan pa'y laang? Inton sumaron no a Domingo No kasta, saan mo't makimisa ni Maribanang? Saan tagkuyog kaminto? Apay ngay? Madikan no tirik nana. Ay sos, ang mga nukuvid daytan, Maray. Saan mo't siguro? Ala, intan ba daw, tanay, ang mga numala daw ta itimisa?
Sige, mapantan. Ay, maray, panawandakan. Sige, aganad kayo. Ha? Ay, tuyang. Adugaya man ti tao. Naladaw tan samatan. Mayat kit di tapno grand entrance. Ang sa dino nga iti pagtugawan ta. Mapantay jay sangaw tapno makita dagiti tattao ti kawsta. Awan mo't bakanti ijay sangaw. At dapay, sumurot ka kanya. Nakababain. Na, apay kumaamabain ka. Kat bagay mo matakawas mo. Ha? Ay, wala niya. Ay, inta nga rudain. Sige. O ala, agtugaw ka. Kunakan ka. At dapay bakanti atugaw dito'y sanga. Sige. Excuse me. Excuse me. Agtugawak man pa. Ay, natuyang. Katwan nga may... Mayat kayong tagtugaw dito sangaw. Maray, ada kadila kum asinigang. Ada, Ay, may saman. kumusta nga ni Maribanang, Kapitan? Ay, nasaya atan. Ngamdas kan nga ituloy na ti agsoob. Tapno, tuloy ang panagimbag niya. Nasaya at nga ron no kasta. Tapno mapang kami man makimisa inton umay a Domingaw. Ay, uwan maray. Nabayagan na saan tayo anak na pa. Wen nga ron, uray dakwarog kan jipot. Saan daan na panita? Ay, at tuy gayam tay gagatangab, Kapitan. Agyaman na. Ay, naku tagluto ak pa iti si daan. Nagkapuan niyaw, tata ba daw? Nanatuyang, abay akas tati kawas niyaw. Bagay may kadimot laeng ti kawis me, kwarog. Op. Ha? Aw, kita man na ti bestida, kwaraw. Bagay ka, saan ka day? Ha? Napan kami laeng mit nakimisa. Apay asaan kayo anapan? Nag-duty kami nga main, tata. Saan abalay? Tamapan kami to inton sumaruno a Domingo. Sige nga raw, ingkamain. Apay nga adi tamot ti pagturungan yo. Saan mat adi ta ti dalan amapan ijay balayaw? Wan nga raw. Nalipatan yun sa amot ng titalang nga gaway. Ammo me, tidalan me. At dalaing napatag apapanan me. Wan, mapanmila ipasikat daytoy kawis may. Ay, agawid kaming tulangan numakita dagiti tao tinagpipintas a kawis may. Nay, apay ngay nagpardas ka magnasi ka ba daw? Hun atuyang. Ay na, aginayad ka laang mat Kastoy. Wan, kasta. Ni pari inting ti masabat ta. Kasaritam. Ipakitam ken kwa na tinginginaan akawis ma. Sige. Pare! Nay! Pare! Ay, da kayo nga ti masabat ko. Wen pare, Ay, sa dino tinagdapuan niyaw. napan kami nakimisa, pare. Kapitan, di mo ka di madlaw ti kawis may. Ay, apa ti kawas yun? Nagpipintas, saan ka day? Wan samat. Apay samet ti sungbat mo, pare. Ay, nagpipintas dagiti kawas kan sapatos yaw. Ha? Ang apay nga da kayo ditoy. Saan mat adito'y ti dalan nyo? Ay na, mapan nila ipasikat to'y kawis me, kapitan. Agawid kaming to inton makitan dagiti tattao tinagpipintas a kawis may. Na. Nasabat ko da marito yung ken pare badong ita. Kay, Sa bali mat tinagnaan da kalsada. amagan mo't no nalipatan dati dalan, inay. Saan? Kat, anya ngay nga road, Mapandala kanu ipasikat dagiti kawas da. na kunak man no napanda na kimi sa ita. Napanda kanu man. Ang sakbay nga gawid da. Ipasikat da kanupay dagiti kawas da kadagiti kabaranggayan tayo. Dahi ta ka de tinaadal da ije simbaan.
ti mangipasikat iti nagpipintas akawes da. Amok payat. Bayam ida, no iso ti pagragsakan da. Ay katuen Ay, makaamuda iti biyag da. Wait. Ang baybay amon. Saan nga isuda, ti pagtaktakan. Ne, papananyo na natuyang tatabadong. Ha? Ay, kwa. Ay, di talaeng. Ay, agasam dia tangay. Awan ka di ti madlaw mo, Hina. Ni, madlaw nga. Ipakitam ta sapatos mo, Badong. Ha? Ahem. Ni, ipagpakita yung madata sapatos yo tatabadong. Kabarbaro na ito sapatos ko. Kita man no bagbagay ko matlaang hena. Uray to bestidak. Bagay ko ka di matlaan. Ay, awan nagpipintas na kita buad-buaduyo. Bagbagay yung perme na natuyang tatabadong. Labiin, tuyang. Apay, makauawid ka kadain. Ay, panagkunagkat. Adumatan, tinakakita, itinapinta siya kawesta. Alas 6 pa'y laeng mo. Mabisina nga rodan. Ita pa ngagpag na. Amang ano panunutan dagiti tattao ngagpalata. Anya? Hindi mo kaya ti agaway, ito mo na account. Malang araw agawitan. Saan abale, taadumot tinakakitan iti kawusta. Tumagas naman pa ititirsinan ni Maricuanang. Ayun, umutang tapay laeng. Si kalatan ti magisarita kin kuana, umutang kan. Wun, urayan na ka. Win, Marikwanan, Anya day jay, Mare. may saman a sardinas dita. Narabyang kayo, mate. Basta, ikan nakit din iti may sa sardinas. Jay dakul maray. Mabitla ang nga rod. Adtoy. Ay, thank you maray. Pakilistang pailangan niya. Anya? sana balay, bayadan minto matlaang, Mare. Kaano manan ngay? Inton sumaro no atawan. Makauray ka kadimot maray. Agbayad kami nga raw. Ay, sana mabalinti kasta. Agbayad kayo lang no kaano kayat yu tagbayad. Adda pagpurmayaw ngam awam mo pagbayad yu iti utang yo. Anyat ko na maray. Nagimot ka matan, Mare. Ay, tuyang, isubli mo dayta. Sardinas lang dayta. Kukwam lang deta sardinas mo. Na, kagpaiso mo jim bagak. Da kayo ti umut utang. Da kayo pa'y ti kasta. Kasta ka dita dadalan nyo sa simbaan. Sapay kanayon kayo makimisa. Naimbag ka da kami takanayon kami makimisa. Si Kangay, Marikwanang. Ay, anya nga iti sidaan ta itatuyang. Maturog talatan Uray santan amangan. Anya? Naimot met da di Marikwanang. Iso nga raw. Imadula ang tilako na. Kasla asino nagsasaw. Saan ngamin makimismisa? Agpadadan akin ni Maribanang. Ay, kada kaming agkukumaray. Syaklaeng tikanayon amapan makimisa. Oray siyak mat atuyang. Kada kami kini pariinteng. Siyak lang mat, di ka na yun amapan makimisa. Mare, umayak man makiinistoryakan ka. Ay, kawan Mare. Kumusta kan nga ay? Italaang man na narimwar ka Ay, nasaya at akon, Mare. Si Kangay, kumusta mo't tanti panaguy-uyak mo? Mayatan. Nasaya at nga rod no kasta. Mapantantuman makimisa inton Domingo. Ay, kawan dagasan naktaw. Wun, Mare. Ay, wun gayam. Apay akaslasan agumatgatang damarito yang kan paribadong diti tersenam. Tsak ngamin ida pinautangan idi namin san arabe Day, apay ngay ngamin, Mare. Kasanaw, matawunan ti utang da. At da paggatang da iti kawas, sapatos, make-up kan pumada da. Gamsan damot nga mo tagbayad iti utang da.
Kanayon da pa'y magarod a makimisa, ngam kasjay mo ti ugali da. Ay, saan mo't anasaya ti kasta, Maray? Kasta nga rod mo ti kunak, ngam amom ti sungbat da. Anya ngay. Naimbag ka no kadakwada ta kanayon da makimisa, sana kas kanyak. Kasta ti imbagadakan ka. Wen, Maray. Ay, narigat ti agsasao, Marikwanang. Uray pa'y kanayon a makimis at tao. No di namot ammo nga i-apply ti adalen na iti simbaan. Kandakas mo ti aramiden na iti pada na atao. Kasla awad mo't lang ti serserbina ti panakimis-misa na. Na, nasapa ka mo't na nariig banang. Nalipatam ka din. Kanya? Domingo ita. Ay, wala niya. Ay, alatag sa ganak, ta mapantamot makimisa. Wun agdigos kamutan. Wala ka di. Andi ba na? Na. Ni Kwarog, diag pukpukaw. Nakasaganan kayo kadain. Ay, saan pa, ay Kwarog? Umuna kalatan. Sige nga raw. Dagasakmat ni Jipaut. Nangag mo, inteng, napanan ni Kwarog. Sika, saan ka pailaan nakadigaws? Wen, agdigos akon. Agawam tadagasin tapay ni Marikwanang. Nay, imay kayo matgayam na kimisa, kukumaray. Awan, kadwak ni Marikwanang. Ni pare inting ay Maray. Ay adada ijalikod. Kadwa na da jipot kan Kwarog. Ha? Ay, isuka di makitkitak adaan ti t-shirt na idilikodan, Maray? Ha? Unay kamutten ka ba dong? Saan mo't anas kan abaro ti kawas no may makimisa? Nagsao ka manon dita, Marikwanang. Kita man deta chinilas mo. Madlaw mo't adaanin. Amoyaw, saan anas kan abaro akanayon ti usar ko? Tinapatag, amok nga awan ti utang ko. Ay, Maritoyang, Marikwanang. Ay, agsabdeng kayo. Tani, kitkitaan da tayon dagiti tao. Day ta kumarim abaak ti bagbaga maray. Ha? Padaong! Apay tuyang. Sana makaagas. Apay ngay. Ulawak pa'y. Padaong! Anya ngay taramidak tuyang. Yakon ka balan. Ay, tuyang! Ay, mabit lang. Mabit lang. Mapanagagkit daw iti tulong. Parinteng! Paray! Apay pare. Angat aramiden bito katrabien. Nituyang ko, pare. Na. Apay, anyat na pasama ka ni Maritoyang. Kwa, saan ang makaangis ni tuyang ko? Ha? Tulungan na ko, ma. Ah. Awana, ti pagkamangak. No, di na kayo laeng. Ala, mapankan iti balayo. Ay, ang mga nanya pa'y ti mapasama ka ni Maritoyang. Ay, si kamot inteng, mapan mo kitaan ni Kwarog, taitaray yun ni Maritoyang iti ospital. Ah, Ay, agyaman na kada kayo, malay ka kita ni Maritoya. Agsagana kayo. Taitulog tayo di ospital. Pudno ka di tinadamag ko, Maray. Intaray da kapitan ni Marituyang iti hospital iti rabi ay. Ay, wun Maray, tasaan ka no makaanges kan maululaw. Anya, ay kasi mga rod Uno pusaw. Ay, apay no bisitahan ta. Ay, sigurado ka, Maray? Okay lang kan ka? Wen, okay laang. Uray no kasya timbagbaga ni Marituyang kanyak. Sana ngagduado amang tulong kan kuana, no kasapulan. Ay, maragsakan nak. Takas tatik ka panunutam, Marikwanang. Si Kamot. Kat, anya nga oras ang mapanta. Ay, orayan nak tain nak agsukat. Agawa am nga rod tagumatang tapa iti prutas para kan ni Marituyang. Sige, Maray. Tuyang, at bisitam. Asinaw ba daw? Da maribanang kan marikwanang. Ha,
Kumusta kan, Marituyang? Ay, anyat ar-aramidin nyo di taoy. Sarong karanda ka nga, Rod. Nadamag mi ngamin ana ospital ka. Pudno day ta, Marituyang. Ah, Adto'y ti prutas aginatang may paraken ka. ay, agyaman iti kinaimbagyo kanyak. Maribaan ang, marikuan ang, Anya ti kayat mo akanen. Apple, grapes, wenno orange. huray anyat itan maray. Mabit lang nga ron tamangukisak iti apple. Ay, marikuan ang, maribaan ang, pasensyaan na kami kumakin ni Badong ko. No anya man dagiti madian na isawsawang mi kada kayo. Uray dakas kami kada kayo. Saan kayo nagdua-dua anang tulong kada kamay. Pasensya kayon Sapay ko mata, mapakawan na kami. Kamali kami kinibadong ko. Kanayon kami amakimisa. Ngamdakas matar aramitan me. Ikarimay, saanan maulit mga kumaray. Saan gayam nga umdas, ti mapantalaang makimisa. Tapno maibagaan na saya at taataaw. Tinaskan kat maipakita ta. Ti nasaya at ngaramid tatuyang. Maragsakan kami. Tanakamiris kayo matlaangan. Ay, tatabadong ken nanatoyang. Nasayang at nakaamiris kayon. Saan nyo nga ipanakal ang kanayon kayo amakimisa? Dudakas mat ti aramid nyo. Ala sige! Ditang tinagibusan ti may sapay aparang. Dito'y drama tayo. Kapitan Enteng. Insurat para iti radyo ni Charlotte Leteselo. Ken iti direksyon Virgie Puklay. Musika ken computer recording technician Dante Martinez. May sapay asagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DCWT 540 ken daytoy nga estasyon. Agyaman kamay iting kay panagdangag. Kapitan Enteng. Naimas ti ilutong aprito nga ikan adong ha. Ay wen nagbugo ka kaday sakbay anangan ka. Wen, nagbuguak iti kastaunay. Ay, mga anak ko. Ala nga raw, darasem timangan. Ah. Nakasaga na ti pagdigos mo ijabanyaw. Anya? Ay, mangmangan pala na tao. Digos adagos ti bagbagamit. Huwag ka di, nagdigos sakto inton bigat. Anya, katno di ka nagdigos idikalman. Ita, kunab nga inton bigat man at ti panagdigos mo. Ay, unay kan. Saan ang maibos ti bigat? Ay, di nakpagpungtutan inteng. Na, Ala, mangan kan. Kalpasan na, agdigos ka. Nay, mayat mati pa nagsagsag ang si umaw tatabadaong. Where is the going? Di talaan ko, Arog. Mapanag man makisarsarita kadagiti mapangumatang ejektersinan ni Marikuanang. What? Iday lang ti papanam. Ngam kastaunay ti pa nagpagwapaw. Talaga matagas tayo ti pa nagpagwapa ako, Arog. Sige Labasan ka pa tamapanak kon ejektersinan ni Marikuanang. Sige lang. Tamapanak mo ti di barangay haul. Sige lang ko, Arog. Naska, nagpabanglo ka dagiti tattao. Takayat ka akanayon daktaw amalaglagi. Itikasta, sukatakton ni Parinteng a kapitan. Good morning, Maray. Kastamat ka ba dong? Mayat sa katiriing mo Ay, Mayat ti purmam
Ayun, amaray. Nay, kaslada kaya mo nga iba ka? Ay, kwa. Ipakadak ko maa. Dituyak pa ilaang agistambay, mare. Ka dito'y kalata Awam mo parikot. O kaya't mo tagistambay dito'y. Okay laang. Ngam, apay ayang agistambay ka. Awan! Kaya't ko lang mati makisar-sarita. Kadagiti o may gumatang. Nalang araw, agtugaw kalata ditan. Tadaramidag, Ay, wine! No at o may gumatang. Isimak. Ken kumusta at kampay ide. Naskin ka na saya at ipakita ka dagiti tao. Tuyang, nakaluto ka kadaig. Na, una yan. Nalpay mo't taabagam ang nagaway. Apay, nagkapamaya. Ay, unay ka lagi din. Sa bali mo ti damdamagat. Sa bali mo ti sungba mo. Sanak pa ang nakaluto. Ilamlambong ko pa'y laeng day ti ugot ti kamutay. Ay, nagkapuak kay Teresina ni Maricuanang. Kinasaritak dagiti naggatang ijay. Tapno masidag tiriknada kanya. Ay nabadong, isardeng mo ti panagpanpantasyam. Di mo masukatan ni Kapitan. Saan man, tuyang? Uri kitaan. Dumteng to ti aldaw. Asyak to ti kayat dagiti ka baranggayan. Ngagbalin a kapitan. Gumatangak man iti sardinas, nanakwanang. Mabitlaan ko araw. Anto'y tigagatangam. Aw, anto'y matibayad ka, Agyaman na. Wan gayam nana. Anya tinaramid ni Tata Badong dito'y Teresina may tay bigat. Diyak amo Ngam, nagmayat mo tipan nakisarita na kadagiti umay gumatang. Tunggal adda gumatang kasarita na. Apresyaran na anapintas wano gwapaw. Kan kaslagur uray iti umay gumatang tapno kasarita na. Amo kaon. Kastaman tinaramid na iday. Takayat nangartapan ni Uncle Kaw. Angam na pahay, mate. Wen, maawata ka unti kayat masawan. Kayat na nga agawan ti trono ni Kapitan. Una na. Dahita ti agpaisaw. Rumuarak ba daw? Agbati ka dito'y balay, Papanamaya. Mapanak agsapul iti kunam apagutangan. Bareng adamang pautang kanya. Ay katuan Kampay iday. Tumultulong ta kadagiti agkasapulan. Babaan day tangaramiday. Siguradaw asaan dakton malipatan dagiti tattao. Sige sika ti makamaw. Angam kasla kalukwan day tangar aramidem. Pati siyak mairamraman. Tuyang, agtalag ka kanya. Pakairanudam tumat lang day daw. Iswa din akong kontray. Ay na, nagimas ti adobo asidaan dong no. Ay. Na- Agbuggo ka pa'y nga umuna, sakbay amangan ka. Nakarugrugit day ta, imam. Napanak nga ron nagwalis ijarwar. Ay danag mo. Nagbugwak itayin. Di mo lang amin nakita. Ay nainteng, dinakman lukwan. Na, Ingkakit di bugwan day ta, imam, sakbay amangan ka. uwan ka di. Anyamot din. Imbis amangan ako. Nagadupay lang nga ipaparamin mo. Ay. Di kan agreklamo, inteng. Para mutlakan ka, ti ipapaaramid ka. Apay, kayat mo ti agsakit? Muwinin. Mga tangaro din. Nakabugo akon. Sige. Ay, wingayam. Apay, akas lang makumikom ita ni Pari Badong. Kasi di namin sana nasabat ko. Kasaritak ko agam kuna na abise. Bayam ata agbisi. Laki din, bangantan. Katuan mangantan. Sigurado kayo kaday na natuyang? Ikulatiralyo ti titulo ti daga ken balayaw? Wan Violet. Kastamot ti ko na ni Badung ka. Ta sigurado mo't nga main ang makabayad kamay. Ang medyo mabayag laeng
Sana bali anana, tadamot basit interes na. Nga mabalin ka di amaamuan. No pangaramatan nyo iti kasta kadakkel a kantidad. Jak amo kinitatam aba daw. Angam siguro, pag negosyo na Nga lang araw. Maala yun to ti kwarta inton Martes. Uray tad wala ang mat nga aldaw ti palapsan. Widrok pa'y mat ijibang kaw. Mala, day tati ibagakin ni Badungkaw. Igidan min to nga roden nga itad day titulo ti balay kan dagamay. Nagpahilikan sa close friend. Wan, si kakaditi na kapila. Itulod nakman nga raw. Wine close friend. Sige, lumugan ka nga rodain. Agyaman nak. Papanam ka day, close friend. Napatig ti papanak. Uy gayam. Ang mga no kayat mo akalpasan ama itulod nak. Urayin nak matlaang. Tagid dan tanto matlaang nga gawid. Maputungak nga min, tadakkel agatad ti imot kunto. Sapayag may saak. Ha? Pangaramata mi tidak kalagatad. Utangan ni Tata Badong. Anya? Pangaramatan na ngay. Diya ka mo Basta bumulbulod da kanyak. Kat inkula tiralda pa'y tay titulo ti dagada. Kantay balayda. No kasta. Napatag ti pangaramatan da iti kwarta. Tauray laing sakripisyo da ti titulo ti kakaisuna sa nikwada. Anya ka din day tingar aramidan taba daw. Kaslamadan aganak mo taon. Agawaam ki di tagisupot ka dagiti food packs tuyang. Kargami ti bagas, asukar, kape, noodles, sardinas, ken biskwit ti tunggal supot. Takalpasan day ta, ipakamuta ka dagiti tattao nga da maiwaras a food packs iti tunggal pamilya at tagakabildatan. Numawarasan tanto amin ida, mabalinain. Maibuston ati inutang ta a kwarta. Sana bali at mabayadan tanto, mate. At tayo mapasamak ti pagbutbot ngam. Sana mapukaw tayo sular ken balay ta. Mala, darasem, tapno malpasan to yar aramiden ta. Mala, makamuka. Ay, talaga madanaganak badong. Nay, papanandag ito yata tao. Papanan nyo kakabsat. Ijay balay da tatabadong kagawad. Agitid da kano iti relief ito. Aya, apay kanaw. Tulong na kano kadagiti bumarangay. Sige kagawad. Lapsan da kapay dito iti resinam. Sige lang. Ay na, kaya't talaga ni Kabadong ti sumikat. Enteng, amom ka din ti agdinamag ita dito barangay tayo. Maipapan itian niya, Dungaw. Maipapan iti araramidan ni Pari Badong apanang tultulong kadagiti tattao. Di panangitid na iti food packs kadagiti bumarangay. Katuan, Bayama, Dungaw ti kwarta na. Di aramidan na ti kayat na. agam apay amasapul nga aramidan na ti kasta. Ammo tayo mat nga awan ti pangalaan da iti ado akwarta a paggatang da kadagijay. Amangan kit dimot no imutang da. Kitaan niya kuma. Apay, normal ti kasta pa nagpampanunot na, inteng. Adang rod kwartada, di usaran da. Naimbag abigat mo, Marituyang. Agpailikan samay. Un maray, mapanak pa'y gumatang itinayon dagiti food packs. Ado pa'y ngamin ti saan anawarasan ka dagiti kabaranggayan tayaw. Kasta ka de. Wen maray, sige ilabsan ka pa ya. Mapanak ka ado pa'y dagiti gatangag. Ay, mabiit laang maray. Ay, apay ka de nga araramidan nyo ti kasta. Ay, kwa maray. Basta, kaya't milaang ti makatulong ka dagiti tattao. Kasta ka de, maray. Katuan, mala patuloy akaon, itintulangan sa baling nga aldaw ti panagin ni storyata. Apay Violet, anya ti maipaikokin ka. Apay nga da ka. Kwa nga main, Tata. Apay ka di.
Kasanaw? Tinsamatan inutang yung kanyak, tibus-bus-busan nyo at tumuntulong ka ng iti tao? Katuan, Mike. Awan mo't parikot iti dayta. Apay ka di aya. Kunakman no pag negosyo yun, tinutang yung kanyak, tata? Pag negosyo minto ati daduma. Kasla panggap yaw ti sumra kiti politika, tata. Jay. Panunutin nyo timbagak, tata. Kaasi kayo laang na mailumlum kayo iti utang. Ay, badaw. Apay dagita akwarta. Isublitan to'y nabate abinulod takin ni Violet. Ikarigatan tantulangan abayadan dagiti nagastos ta. Napanunot ka. Kan nakaamirisak. Asaan gayam anasaya ti kastoy nga aramidin ta. Saan ana insiriban. Taure kayat ko ti sumra kiti politika. Iso akastoy tar aramidan. Saan nagtumutlang asiguradaw no mangabakak wenno maabakak. Iso asanan. Ay na, nasaya at matno kasta badaw. Kunaklakit din no mapukaw tatibalay kang dagata. Mala, inka isublen kin ni Violet tinabati a kwarta. Uwan badaw, itamutlaan. Ay na, tatabadong. Naimbag man na nakaamiris ka. Tadi kakat mailumlum iti utang. Kan ang mga numaawanan kayo pa'y iti pagnaadan. No kaskasano. Ala sige. Ditang tinagibusan ti may sapay aparang. Dito'y drama tayo. Kapitan Enteng. Insurat para iti radyo ni Brian Agustin. Ken iti direksyon Virgie Puklay. Musika ken computer recording technician Dante Martinez. May sapay asagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540 ken daytoy nga istasyon. Agyaman kami, iting kay panagdangan.